mantap ya mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi dengan Abahna Usup. Nah, gimana Baraya, sehat? Alhamdulillah. Abah ayeuna arek makan. Ini ada brokoli, ini lemer dikerecek itu ya pais nanti pais cucut. Oh, ada jengkol muda, timun, ponteng ya, pokoknya sama mantap. Nasi putih. Yuk Baraya, kita makan dulu. Sebelum makan Abah berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Biasa minum dulu Abahnya. Yuk Baraya, kita mulai makan dulu Abahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jengkol muda ya, mantap ya mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Brokoli. Mantap kan. Baik cucut. Mantap.
Aduh, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Haking kunikmatna ya abah dahar. Sareng pais cucut. Aduh, brokoli, lemer, dikerecek, sambal, jengkol muda, lalab-lalaban. Ah, mantap ya mah. Alhamdulillah bayar baraya. Mantap kan abah mah, mantap. Nah, sekian dulu dari abah. Abahnya Usup. Nanti lain waktu dan kesempatan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.